салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. Дарси 31 аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ аз китоби New Grammar Time 1 Lesson 31, яъне дарси 31 гуфтем. дарси гузашта то инҷо омадем. бале, то инҷо омадем. Дарси гузашта ин тамринҳоро кор кардаем, дар хотир дошта бошед. мавзӯи дарси гузашта дар бораи замони ҳозираи содда буд. Ҳамин замони ҳозираи содда ва ҷонишиниҳои he, she, itро гирифтем. хоб ва дар ин дарс бошад як каме тамрин кор мекунем оиди ҳамон мавзӯи дарси гузашта. хоб дар тамрин рақами 5 мегӯяд read and write, яъне бихон ва бинавис. бихон ва бинавис. маъзарат. бихон ва бинавис. хоб дӯстони гиромӣ, яъне шумо низ кӯшиш кунед як кам беш тамрин кор кунед. яъне ки масалан инҷо нигоҳ кунем чанд ҷои холӣ аст. 5 ҷумла, 5 ҷое ҳаст ки инҷо бояд ки мо шумо калимаҳои муносиб ки ибораҳои муносибро бинависем. шумо кадомеашро ки медонед нависед. Масалан рақами 2 ши нависед. Масалан ши дар давомаш чӣ меояд. рақами 5 масалан ҳи давомаш чӣ меояд, нависен, роӣ кунед. хоб ё агар видеоро баъдан тамошо карда иста бошед, метавонед дар дафтарҳотон нависед ин чиза масалан. хоб дар инҷа Zoe мегӯяд Friday play volleyball, яъне Zoe дар рӯзи ҷумъа волейбол бозӣ мекардааст. Saturday get up at 11 o'clock, яъне рӯзи шанбе соати 11 аз хоб мехестааст. Sunday go to the park, рӯзи якшанбе ба боғ мерафтааст ба парк. хоб Brain Friday watch TV, Brain рӯзи ҷумъа телевизион тамошо мекардааст. Saturday wash dad's car, рӯзи шанбе мошини падарашро мешустааст. Sunday рӯзи якшанбе do my homework, яъне вазифаи хонагиашро анҷом медодааст. дар инҷа тӯтӣ мегӯяд they do these things every weekend, мегӯяд онҳо ин чизҳоро ҳар рӯзи шанбе ва якшанбе анҷом медиҳанд. хоб weekend яъне охири ҳафтаро мегӯянд. weekend охири ҳафта, аммо охири ҳафта ҳамон рӯзи шанбеву якшанберо дар назар доранд. аммо дар инҷа Fridayро низ овардааст. хоб инам дар охири ҳафта дохил мешавад, аммо дар куҷое ки weekend дидем, weekend рӯзи шанбе ва якшанберо дар назар дорад. хоб меравем. инро барое ки дар экран хуб намоён шавад камтар калон мекунем ва навбати Brain омад, боз экрана тараф мебарем. хоб якум ҷумла Zoe plays volleyball every Friday, мегӯяд Zoe ҳар рӯзи ҷумъа волейбол бозӣ мекунад. хоб нигоҳ кунем Friday play volleyball, бале дуруст. хоб рақами 2 she ... at 11 o'clock every Saturday, яъне вай чӣ кор мекунад ҳар рӯзи шанбе соати 11. хоб нигоҳ кунем рӯзи шанбе get up at 11 o'clock, пас аз хоб мехестад, яъне she. хоб she ин хел менависем she gets up at 11 o'clock every Saturday, вай ҳар рӯзи шанбе соати 11 аз хоб мехезад. she хоб to the park every Sunday, вай ҳар рӯзи якшанбе чӣ кор мекард? нигоҳ кунем Sunday ҳар рӯзи якшанбе go to the park, яъне ба боғ мерафт. пас менависем she goes
She goes to the park every Sunday. و هر روز یکشنبه با باغ میرود. خب brain در اینجا TV every day. TV every day نوشته است. every Friday معذرت every Friday هر روز جمعه. پس اینجا خب نگاه کنیم brain هر روز جمعه چیکار میکرد؟ watch. خب می‌نویسیم watches. خب در درس انگلیسی که یک نیم ساعت یا یک ساعت پیش انجام یافت در اونجا درباره شکل جمع‌های اسم‌ها شکل جمع اسم‌ها در زبان انگلیسی صحبت کرده بودیم. این watch در اصل این خیلی است watch و گفتیم این وقتی که کلمه با s با ch انجام یابد پس با es جمع می شود. brain watches اونجا درباره اسم ها صحبت کرده بودیم اما همون شکل جمع سازی اسم ها در فعل هم با کار می رود. در فعل کی با کار می رود؟ در شخصی سیوم با کار می رود. مثلا وای خورد، وای رفت، وای اومد. در وای سیوم شخص یعنی he she it. خب he she it. خب his dad's car every Saturday. در اینجا باشد wash هست wash. در اینجا نیز شخصی سیوم کی هست؟ washes میاد. washes. چرا washes؟ به خاطر که sh آمد. sh. He washes his dad's car every Saturday. وای ماشین پدرش را هر روز شنبه میشوید. خب اینجا آخرین جمله his homework every Sunday. و هر روزی یک شنبه چیکار میکرد؟ does. He does his homework every Sunday. و هر روزی یک شنبه وظیفه خانگیش رو انجام میده یا که تیار میکنه. خب تمرین رقم 6 رو میگیریم. Look at exercise 5. بعد تمرین 5 نگاه کن. Write questions and answers. یعنی در اینجا یک and زیادی آمده است و یعنی سوال ها و جواب ها رو بنویسیم. Does Zoya play volleyball every Friday? خب زویا هر روز شنبه هر روز جمعه والیبال بازی میکند. پس می‌نویسیم yes she does برای که در بالا گرفتیم yes she does. خب در اینجا باشد does می‌نویسیم does she at 7 o'clock does she get up does she get up at 7 o'clock every Saturday? خب no she doesn't. she gets up at 11 o'clock. خب اینجا 7 o'clock اینجا 11 o'clock. برای چه در اینجا gets نآمد؟ برای که جمله سوالی است. وقتی که جمله سوالی شد does می آید. همون do es میگیرد می شود does. does. خب رقم 3 to the cinema every Sunday. خب اینجا does می آید. does she go to the cinema every Sunday? و هر روز شنبه به سینما میرود. خب نگاه کنیم در اینجا سینما نیست. خب در اینجا کلمه پارک آمده است. خب می نویسیم در اینجا no she doesn't. خب she goes to the park. همین خیلی بود park. she goes to the park. از این ببینیم she goes to the park every Sunday. بله she goes to the park every Sunday. خب every Sunday روزهای هفته با حرف کلمه نوشته می شود every Sunday. اکنون نوبت brain آمد. در اینجا جمله سوالی است ولی does می آید.
does brain watch huh? Watch. Does brain watch TV every Friday? Yes. huh? هر روزی جمعه چیکار میکرد؟ تلویزیون تماشا میکرد. Yes. خب yes. Yes. Yes he does. Yes he does. Yes he does. هر روزی جمعه تلویزیون تماشا میکند. خب باز جمله سوالی does he خب در اینجا wash میآید. Does he wash his dad's car every Sunday? خب هر روز یک شنبه فکر میکنم که نه یک شنبه نبود، شنبه بود. خب اینجا ما جمله این کاری میکنیم، بنویسیم که no. خب no he doesn't. No he doesn't. He washes. خب he washes dad's car. He washes dad's car every Saturday. و هر روزی شنبه ماشین پدرش رو میشوید. خب نگاه کنیم اینجا he washes his dad's car every Saturday. خب he washes his dad's car every Saturday. بله درست. خب هر روزی شنبه ماشین پدرش رو میشستن. خب باز جمله سوالی does he do his homework every Saturday. خب اینجا دم همین خیلی می نویسیم، همین جمله بلاگی است. خب بخاطر که خب این غلط شده باشه. بله غلط شده بس. خب جمله بلاگی است، این را به خاطر وقت کمتر چی شود نسخه برداری میکنیم و در اینجا میگذاریم. No he doesn't. He does his homework every خب Sunday. every Sunday. خب درست؟ بله درست. خب تا اینجا تمرین رقم 5 رو کار کردیم و این تمرین ها رو با هم به انجام رسانیدیم. خب یک باز بگیریم که اینقدر کفایه است. اینجا all forms میگوید یعنی تمام شکل ها، همون شکل هایی میگم که زمانی حاضره ساده را باز یک بار دیگر تکرارا میارد برای جانشین های I, you, we, they, he, she, it. یک صحیفه دو صحیفه بدست. خب کم ترک وقت میگیرد، بنابراین به همین قدر اکتفا میکنیم. خب در اینجا درسی امروزه به پایان رسید و از درس آینده از اینجا آغاز میکنیم. درس 32 از اینجا آغاز می‌یابد. خب
خب دوستان گرامی در همین جا درسی امروزه به پایان رسید. یگان گفتنی توصیه پیشنهاد سوال داشته باشید. اگر دریاب کردین در پریمیر نویسین، اگر دریاب نکردین در زیر شرح نویسین، یعنی در کامنتاریا نویسین در زیر همین ویدیو، یا در سابشست نویسین، یا در اینستاگرام نویسین دنیا زبان، یعنی نام اینستاگرام. و تشکر از یکی شما برای تماشا و دستگیریتون. در همینجا گفتنی هستیم که ای مردم بیدار پناهتان به خدا، تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. کامیاب و سربلند باشین تا درس‌های نوبتی. خدا نگهدار. See you next class. Goodbye.